front, nafanya interim pia ya ministère ya intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Pamoja na ile ndio maana niko presea kubenzetu, ndio maana nilikia kumrepresenter gouverneur hapa. Nilisema niko mtoto wa Uvira sababu baagronome mingi ya Uvira ni banafunzi yangu, bali pita kuiye yana nilibafundisha pale. Nasema pia niko mtoto wa hii paroisse sababu kwa hii paroisse na contribuer ku evangelisation ya couple à travers communauté famille chrétienne. C'est grâce à communauté famille chrétienne ndio nilimjua Abe Kanyanya, nilimjua pia Abe Songa, na tunatumika hapa mara mingi juu ya evangelisation ya couple. Mara mingi lundi mimi nakuaka hapa sababu ya priere yetu ya couple ya communauté famille chrétienne. Ku journée ya leo tunashukuru hii organisation ya sikukuu ya batravailler, na munajua kama serikali yetu iko na magumu, na ile magumu ni ya vita yenye inatugalaniza sababu ya utajiri ya nchi yetu. Lakini kila mmoja nafasi kwenye iko ajue kama anapaswa fanya kazi kwa ngambo ya mkono ya kushoto na mkono ya kuume, iangalie namna gani anaweza kupiganisha amani irudie ku jimbo yetu na kuinchi yetu kwa jumla. Si kitu ya wazalendo tu, si kitu ya FRDC tu, haiko kitu ya polisi. Kama wewe uko na kazi na ile kazi na kupermete kupata 1000 francs, ukitosha 100 francs na muuzia mzalendo muongo moya, unakontribue kwa amani kuinchi yetu.